Ia, ta me ia e le tala fia. Finally, Sam is out and free. Sam le au ioe, also known as Sam le au Piki, and his wife Sivai. I may say all the tamaita ya Lise Marie. Can we have those photos up, famole mole? Were finally free. Ya, leu tau sisi de mai. O leu rua I fale ainga lea te maloa after 2 years and 6 months. First, formal and official meals. O fale ainga sainga. Tau vai le fale ainga lea ua sunga ya Samuel. Ya, lea ua matalai tua. Ya, ai mai se foi o le ele ngata siona fale tua ya Sivai. Ya, ai mai se foi o le tofina ya Lise Marie. Ya, sa maua le avanoa o te talanoa iai. There's another photo, Carl. Now I send that to the tattoo page. Sa mola noli atu o te whaasoa. But before e maua koe se vaenga o le ma whaasoa, lea so langona finally lua tau sanga ma leono masina le whai ona walk free. Koe ka fia pe o mengi wa lewang. Kako umalawa. Deisi siri kalo wa lewang kausa kuas kamosa. Ya lea wa sa koe kua. Ya o kasi ale aso ai pe wa kapa o mai aso e kere sa fal pui. Ira ka vai kuia. Ya bese fo ia le wako leo mai kako fans ma supporters e fa maro fo mo fia o makala mai kua ia le uso fo ia sa. Leva tele na ma tala noa na nei te lo le ulua I o le ulua I phone call overseas le al te malo. E vili mai la u telefoni o lae ele 11 na umano mata le live ale Radio Polynesia mai Samoa. Ai te tangi ala u telefoni o lau te vai tulai au vai tula ia re numera mai ale tau ainga. Aor kai minga la u ke savali rungo le maunga ngei le tau. Ia. Ai fai la u savali o kango ko ala ia le e te vai tu o fu lo te o fu man tal nga o fu gym lau ke kolengi. Ai fto fo bele le fale vatu o media tula ia. Atu vi ia le li o le o va ia tu ai se o le fale fai se tala. Ya, tau no mai lo le fale maua lo male avanoa le ala o to ai fale inga lo inga wa uma mai tai morinu uma fe lo inga ma ainga. Maua lo male avanoa fa so atu ai le uso ai mai se siona fale tua ma to fine ya Lise. Ya, ma nei ya ma fa so about 40 minutes. Ya. Ke lo inga ma ali le ya me ai Samuel. Lai fia ai wa seki ya fa so. Tūlanga uma morsi le fia foi le totele te loa si taimi foi po le na ua forsi ai malai nisio o ila tau na whaalawi loa mai Samoa o lea ua mangalo time serve mai le whaamaunia ina o nisio vaenga lea na fonga ina o vaenga na whaamaunia ina foi lele tua I ngā leo iso ngā tūla fono e afia ile sunga ya Samuelu Fapea mai sa amata mai le fai tau o tau sanga I le 5 tau sanga. I soli ngā tūla whanau whapea nei, which is se I tātou whaatalitali le written, se I tātou tālia le whai unga tustusia. Ai o se vaenga lea na mauai le tau o tō ngā tō le whaasoa, Samoa. O lea ua mangalo, whai unga le fionga le tamaitai whaamsino e talasa, a tō saanga. E whapea mai, o le whai tau au whai o tau sanga e le whaatusa I sori ngā tūla whono whapea tau na 5 tau sanga whaafaripuipuina peitai na sau I lalo o iuwinga le lei maami o ngā tau o loa ma le usita ia le teimi o tau fia ma loka ina ia ona amailo le lalo o le fua whaatau o le whaamsinonga ua lava le afa o le 5 tau sanga e whaasala ai which is e 2 tau sanga ma le 5 masina ai faita watu taimi ia ma masina ma tausanga ia sa fa afaripuipui ai ma tafia I Samuelu e lua tausanga
ma le ono masina ku so o la sili oi lua ka usanga mare varu masinga o la sili masinga e lua pe tonu ia ona fa maliina lola ia leo le fionga tama tai fa masino o le a mangalo time serve tu sa lava le na ia e talia le fa masino ngai fai mo na fa salanga ua fa maliina ai le fa masino nga ole tulanga la na ia Samuelu o siona faletua po siona to lua ia si vai na saule fua fa te tau e te tau i le wha maoni e ina foi o lana soli ngā tū la fono le fai maile leo o le tau puni ma le wha lafi o Samuel o se tangata o lo sa ilia e leo le sa wha maoni ai ma o le fua wha tau o le tūlanga le i wha salanga e 5 masina wha whale puipuina peitai o lea na mai atu masiaki e ono masina ia sa tau fia i fo isi vai la tau ia lo no winga o au afare to far fa msino o lava fo ile na e fai fa maria ina ya lo tu la fon o tadia ina fo ile na e manga loi ya saulo ya lise Marie o lise la o lona mo lianga le sa fa maonia o le misi o langa saingi e kasi mana tu foi te mile te alo te saini po la fiafi po le taeao pe fatasi le vaiaso pe falua e ia la le saini le tamaita ia lise sa misi ia o le sa fa malieina le tu la fono e uia ai na fa malieina i mafuanga na leo na misi o lise la vea i le fa unga foi lele o le discharge without convictions po o le solo ia e au noa mani fa maunianga o ni molianga ia po in other words sa o loko le ia le fa mo le ese molianga solo fua e au noa mani molianga o le tofine ia lise o le ototonga la na pat o le a fa alau teleina pe a fa pe o si taimi o le nei vai aso o le a maua mai ai se fai unga tustusia awalanga e ke le lava le leve le ataua te le leve o tua o luma ma mea uma lava o le mata upu le nei e anga ia isi ta fa so le ato sa o le manga ia alo mangi ko ia le na o le fia ma le au le o Samuel manga kua mai i wala po mai ko le fa to ama to e tala no le talu mai fo ile taimi fo ile na fa tala no inai ela nga sila ku le akale ile akarga malo la atama yo atatu fo ma uia o fo ya tu sole se makua e au le mai ri fa tu se tu sa le taimi na tatara no mo ai ri ia o ni ro yo ela wa akamaya o fo ya tu ya o le vaenga la le ta o to ile taimi le nei wai pe fa fo mai sa mo e iai vaenga leve e iai vaenga o ona e iai vaenga fisiringia e iai vaenga nunumi ai tātou te o lava iai le mata o le vai le mea lea ai tau mo mai lea tau ala utara leanga a tātou o il fai unga lea ua tūlai mai o le fai unga lava le sa au mai le fionga ia kalasa o lea na sau e faa maonia mōlianga o Samuelu i lona tau faa leanga wa opu aia defamatory i lunga o le social media o le fesili la o le a kongu le winga o le ngamea ya kongu kau fale o le a le tau faleanga te le ia o le ke le ia e sa o le ngangor e sa kala ko inga sa o le ke le o le story o le melia but to enjoy le skepu mua o le wai fafo he's a free man ele ko yai lagi me foi le fa pe o to tau fa tali o lai pe yo mai tu fa tali le malea o Sam was a loto e foi le time o le auto fa fonga tu ai wa mai ni yainga vai e yai sa o ko ya mai am conditions manisio vai nga fa pena peita ya ele o yai se tu langa foi le o se plan lata mai nei in other words sa mo mali a dor fa fonga mai ele o yeise mau manatu tele po le ale isi fuafuanga because o life to sa o to mai tua so
let him and his wife enjoy le nei taimi ia mafuafuaga faataoto'oto ia o la upo mulimuli ga ave agei ke ukou fiailoa le atou ka le asa utala na ave iai o la utala na ufai atu iai Samuelu faafetai i le atua o lea ua manuia ua e sau ikua ua e ese lou sau ikua ese le maguia o le faamoemoe akoa paua lenei o la utala tautuagā lou saoga lē mu ia faamuamua ia ke oe lou saoga lē mu aua nei e fealua'i aunoa mani puipuiga lelei mo oe aua fo'i nei no tago fo'i fa'amalosi'au le fioga le atua inga o le fa'amatalaga ia o a mea o le kuaga'i mea o le olaga sa ia faia lava ia ese mai le hit and run laga molimau manai tau te silafia e lenā ma le laina o le kama ua le vagaia vai le olaga ua leva fo'i e le loa uma samuelu le aua iai Samoa mea pena ave sa'o ia le upu le atua a fai fo'i o le auala lea na fa'ataga i le atua e ke fulikua i fo'i lou life kuai ma mea uma se famaia fioga le atua po le ale mumu ula o kakou agasala ai a kakou fo'i ma liliu ma le fa'amao e pei o le sinasina o le kiona ia upuga go'okago ave mulimuli ai ai kaukuaga lou saoga lemu tumau i lau ta'utinoga o le fa'amaoni ia e kumau ai ai o ke lē fai aku a mea o le a ma lea o ke lē kaukoe fai akua fo'i nisi kala i luga aku o kala ua already fai aku iā oe e le kuakele o Samoa ma o ke loa ke falepuipui a ae o atu ou aiga ma fa'ailoa atu le augani ma le naunau o tagata iā oe tumau i le fa'atuatua kumau ai le fa'akuakua kumau le fa'amoemoe kumau le fa'amaogi o le atua e sau a le taimi ia fa'afakai le atua ia fia lea maua gai kalamalia ma gai kalikali ia o le tulaga na si o to'otoga o le fa'asoa fo'i ma lea uso ia i le taimi na vili atua na vili mai fa'afetai mai ma tulaga fa'apena kaimi mo le aiga ma le fagao yes kokoga i ke pula ma faigai mai me kafukafu le fali mo le silua kolomasiga ia amakalia sa vai ku faloloa ana au fatu Samuelu o le taimi lenei nga au kafa si vai ke ka o mai ngofo ai ve ko la ka mai etu na au tafa na no for fair wa iso fua e la mati ai le soifua ai fata di tali po le ale isi fa si no manga le lei au wa le nei fa moi ia po le afo isi fufua nga le tou ale legal team ia i tūlanga ia ai whaafitai au te lo fo e se taimi o lo whaata pena lo la tau wha e awhiwhio mai lunga o le tātou porkalame e whaafitai ale atunu la ua umo na tala noa la fo whaata pena se taimi ma se lao le lei ia nga leo mai e whaafitai e le langi ka kou vahenga fo i le langa e tatia pe ia la tau ma le fufua nga le legal team pealu i luma pealu i kua e pe or kala e faile vaa or kamawa o ko ilolo fa mai pealu i luma pealu i kua na paua le vaenga o le maua o se lao le atua e a fifio mai ai i lunga o le tatou porkalane e whaafetaia le tapua inga ale mamanu o le atulu ia ala wa umana ma o le tatou fisota inga lono winga a so longa le leime o mo le so taiao e le o neila pena fai atu let him enjoy ia po le fai unga o le vaiaso po le vaiaso fo ia e le ia se me au tau te popole pe ana o fai atu o ma fo ina whaasoa ma le uso ia o lunga lava o le tatou porkalame o le a fai mo na la va e whaafetai hai ta po inga me se fo ile to finealise ia e le fai ngofie fo o so aku I ko so mai o kala fo e fai singai ko finge ma singai ku loa sinai ma fine matua tele upu matala ia e whaafetai wa u manule vaenga malo mangai o se kala foi le se kala fa nga malanga ai se kala foi nga en karsu su oh yo
Dai, or kamanga. Or mea ia na langa o lea pe to be continue me uma. So ta o toa la to inga tama su e na. Ta o toa se ia iso na panga noa le lei. A o se le lao ia. O le whaafitai. Ia e maiso le tapu inga lea turu. Ke le kangaka. Mana tua mai fo. Mo le sila fia le lau tele le atau. E ia inga i ka mamanga i ki ngā. Wa whai ilangi le fō launga. Ia, o ka kalo. O ka kalo pea mo re ngei wha moe moe ai maise re ngei akari i po re ngei usu. Ia vave se kaimi e ka kala i kua. O le upo mongi ngā. E iai e ua wha ilangi fō launga. Te lole tau te ioe matou a mene le mawhasoa le li atou. Ia. E iai ki ngā ka maa uso kua whawhinge. Ao po. Anga pongi ka kalo le li ia fiso so ngia kuru wha moe moe ka kala Samuelu, free Samuelu. Ai peitai. Ua le soifua mai. E la tau te mori mauina le tai au ana le la. Ia, le ala lea. E mo o mia i lava. Ia, le maua o le lao ma le pahanga noa. E whaafo i he whaafitai le tunu. Ia, o to tonga le nā. Ia, ua makua au le iar ka mahaloa ma le kuranga ua iai. Fale ainga fo ilana iai. Ia, o te ilole fale ainga ia e la de whailoa tua le fale ainga i. Ia, o si vaenga mo le nā mo le tala fia le nā, mo le to tele, ia, e te lese whaasoa e fia whaitu atu. O a ia inga matulanga whapena, pitai, tato alu mo le nei taimi. Sei, ok.